Kyakar ki tongker Mumbai ne yimbe Jetsun Norbu ni chungtu ne cricket secure kaken shikta kong ne kyakar nang ki cricket setin thi to cricket chile banam ki tung ne jongta nang yu jing debe lo tuk ring kong ne cricket setin khashe na nyamshuk nang nyong yobati ni pebe pime tu zerik thi na nyamshuk nang ki tongme te shik chagi yobari tu teyang Jetsun lang ne kong lo na chungchung yimbe kap cricket semu te mixi ki tunang jidar lepsil thang setin thi ku maung be miyul che ki kor So I just remember this incident. So my dad was watching television, and in that I saw Ngarang thokmar cricket setin thie tuing lipchu ni chungtu kap nge pa la ki ngin chin nang cricket setin shik si shin be kap nge setin batita ki tu pime rik shin ne kya yamshu chi shin yob she do chung sung we ngarang la yang khonsu tar chemu thi chi gyu tum ba chung nge maung pe mi yu zo ni mo tu ne rang ni ki ka cho ki chemu cricket to jang jun ki geji dingje to gyagar chun tu be setin ba shik che tup gyu mi yu tang yam pebe ngo tang rik shung nam geji chi so tu godo belt up che gyu in la kelte ngarang pöbe pöme gyaga geyongki cricket setin ba thongmarshik chak thumna mixi ki chowa mindawashik chungsare. My experience, I'll say you need to try different sports. Not only Ngarang ki pöbe shönge mixi pöme namla mikbe sangposhik tendu du zeri kandashi yin rung chashi lengyu shindu ne kel chimbu yinbata mixi rangni ki kamyo chi se zemu kang yinbater dungyo ki te chashi lengbe tong ne changpo sugyu miyu zingyu ni shindu ne kel chimbu re te tabu samlushik tuntu bayina maung pöbe pöme tang shönge namne zemu to chashi lengbe tong ne gyaga chizo samdu ma se geji tu zerik damin nang nyamshu ki pöden to lengyu kukab sangposhik yang topnye re shukar dharamsala ni isha rawanungting kangisar kyo ba dejong ne